Николай Максимов хальги влатри чи туғышты ішлеген чываш писателі зенжен бірі. Вунбір роман авторы вырысла да жирать, үтізен хайла візіне вырысла күжирать. Оның вижім жол пижетлензе духна майра патша парни княгине кажал литературба искусство енебе чываш пашалық премине елмедратна. Николай Максимова литература тепчевсем сюжетпа композиции стидеси хаклаще. Прозаик хой жирсагдардаган эшпуш адалановне вулаган кужу умне черрен духсадымалла садекледе видимле терхебе сынарлать. Чываш литературинде погадя в пылхавишин день хайлана княгесем пор, подымышле кдерне батшат абхаринди саманашин денде шукмар. Николай Максимова шак тема батне те предаврынма хаюлых параганны, тенде литературинде эдемлех истории шак тавхаришин день щене сымах калама пулдарасыне шанны. Унын Пугачеве ебір хальтен курмаханықнын день урхла. Пугачев хутла білмензин болна, ағай казак, полхава шекленне. Она ағай хрещензем, пиде вайла пулышта, мен дона хрещензем тарықса житін, жанба полхав башлан загайынды. А тер себе Пугачев казак сәне офицер болна. Менне офицер марвал, ол артиллерия офицер болна. Артиллерия офицер onu хутла білмензин болма бұлдарайды. Бұл хутла білмегіне бар, бұл математикана бұрат, чықламалашкеға. Тада, он типовая идея с махаран хрещензем болман, яй казагизем болна. Ондан пушкарцем болна. Шержеври шендергелі хүшін, хальтен халық патнеші дермеджарны чилай выртынлығын алыге өшілчі. Андях ереге балгаса духна хыбар герлевінде писателін чынныбе суине уйырса илме, тірлі пуш сылдавне пір-бірінбе шихындарма білмелі. Күна вара анлыда тарын шуғышлавлы ширавжығына бұлдарад. История білімешлі пілден келет бұл. Мәжесін, күнді я балына пықса дұқны жүхне, сан ремень бол заертіне анланас болады. Пулымызен бәмілі шығынның не жүхлас болады. Ондан тавра көрім жабдері вайлы келді да. Тавра көрім болмазасын, есі бол я балзан пәдемледе емес пен. Темле шыне фактсам тупсасын да. Ну, топны. Ну, интересно. А мілі шығындар мала, роман даран, композиция туза, сюжет туза, мілі шығындар замала. Саранск университетінде исторби филология факультете бдерне Николай Максимов шержыван иртнелехебе шамрыклах кызыкланма бушланы энде. Шубашкарды терле хажат журналын теп редакторинде водыр шулаяхын ішлене ширавшын шавда абхырда литература валев ходжа сағал юлны булинде прозын мінбур теп жанрсенде осталық не дуптана. Вол хали истории темибе шинедырса ішленин сылдависен день бірі, и бир чвашсем авалхи мұнашлыға манны, и бир мухтава девиш халық тет прозаик. Берін әліхи бұрныш, авалхи бұрныш шавдері хватлы болын, әбір шавдері хватлы халық болын, берін шавын агдардас болады. Хай шоушылы загайыпын да, хамыр чваш писательзем, чаплы писательзем, история книгізен жеріне құрадын да. Вот буладын візен геройзем патыр, шабы жаш, шабынды вашы. Анжақта болзап дередінде демскерлен міскерлен ерзу еледі. Мен же сен өзен мат хойзен ялен же, хойзен кадын же, ташта жонда шабышта жүресі. Әбір бәдем тәнже жайыншы халық. Ман геройзен візен бәдем шыржығы бе жүресі. Бәдем пұгныша құтшынашы. Жанбек пұлында ол. Кдерне патша вахыденде ларудырва чваш шиннин шоби урлыгдар сабараган майра патша барни роман шав дапхыра урух кушпа гурмамай барать. Хайлава автор вырысла да гучарна, апла роман расшери анжахмар тенджереде сарылас шанджик пур. Чваш енгыларым вали Марина Корягина, Никита Углев.